Siya ako si sarang ba? Aron lo na papulit. Okay ro? Ako si sarang dito. At sa liaro si siya. Aron lo na papulit ma. Karena ko sa si sarang dito. Hindi nga pisang na. Habis. Habis na? Ay aron lo lima. Ale tadi kan sore nong ini. Biar mo jud bro. Aron lo na. Oh, jaga li ko.
Mauda tema di Tuhata, mauda tema nang dihita, somani manang dihamu raja ni hula-hula nami, tulang nami, raja nami. Tumangi rumah kami dihamu, ala anon memang ada acara kuliah ulang tahun. Kuna sida tasomani mapagdungan ala ilang noro pinasi na maksudani laos tau duti ma pakatayota tasomani mapinasahan to ang madungan maulade. Kuliah mengguru. Jadi ala urutan tama pakatayota akan namangan diuturus sama namangan ala situasi do aka kondisi nang pola makalagi boido martamba musin nang prabuay. Jadi somoni manang dihamu raja ni hula-hula nami, raja Simanjuntak, tulang nami, raja Pasaribu, bona tulang nami, raja Tinapunan, tulang lorobok nami, raja Gultong, hula-hula nama Ramarangi, raja Simatupang, raja Sinaga, raja Situmorang, raja Batubara, raja Damani. Cok somoni nang hula-hula anak Majai, raja Sagala, raja Pasaribu, raja Sitanggang, raja Nami, ala tiki nama baik, tahu sabu tapahatu soto kesomoni kepangiduan nami mardonga maulade. Di somoni manang dihamu raja ni hula-hula nami nang tulang nami, wah raja nami, nunga boy tahu di pakatan raja nami. Memang guru, dia kami naik sampai kau dulu dah pulang, nak buat tantai Jadi mau datang mak, ala di soto pesong tudu di sepanganon raja nami. Mangido mahami dihamuna sama tudu di sepanganon pasatai matu buru nami asa diatur di pasatu hasahatan na tersongoni mah pirasa atau itu mau datang. Jauh ni bang guru, anak dia kerja dulu don, untuk ngobot sa dia kerja para nanti. Gali mahoras raja nami. Songoni manang di buru nami, Sitorus, Sagala, Pasaribu, Pangaribuan, ada dong, Sagala, Paturehamu majon, Hobar tu partotingna, ano dusi di mana pasar kamu matu asatanga. Molo hurang di foto kamu kahulu-hulu nate. Jadi mau latih mandi Tuhan, mau latih manang dihita saluhna, sama di dihorong ni hula-hula nami, nang tulang nami, tulang nami, hula-hula nak majahe, sama nang hula-hula na maramarangi, karena nagdata mapakata raja nami di namang hidup panutulio kami sa kapunan. So masih penganon na tahasagat kung laking raja nami. Menutup sama ni penagoy tak patupahami, raja nami lau kabar daw po kita raja nami aja di Batama na manabay pasu-pasuna. Saya seperti tak padaili men na seperti huli-huli. Saya di Batama manabay pasu-pasuna. Semua penasahan mardongan mauliate. Jadi ada nak tahu timah pakatau raja nami asa perjulu maju hami masih pasangapan asa isi mana nai panu kamu raja nami nek mangido panutulo sa kamu na semua ni penasahan cuma dong kemarin nanti tuamu raja ni hula-hula nami sok sunak tulang nami. Jadi orang senang guru, semua ni mah nang dihita maramarangi. Para nak puto to sumber hamrapi boru do bere ara nang ulat ta pakatau na mangido panutulo diresep orang ni hula-hula ta sok sunak tulang ta. Dulu kita nama ramaranggi raja Rabbe Purba Soksoni, Rabbe Manalu, Rabbe anak raja. Ise mahita nang lau mangido panutuyo sa korong ni hula-hula ta Soksoni na korong ni hula-hula. Pasatan itu kamu hahaduli nami Rabbe Purba. Jadi mulai tema di akhirnya nabi jadi asa terus seluruh akhir salun nabe sadahata sadatahi mahita jadi pasatai masyarhami ahaduliluna tuhamu andruinani raja nalu sebut mai beromanya Maulah jadi hahadulinami Rabbe Purba pinasahat kita tu anggidulinami Rabbe anak raja Rabbe Simamora Gabe Jalahoras
Jadi mau datang mati hita na maranggi kadi pasar tamu tuhami tuau sabdiri lau manukun lau mangido panuturius yang udah raja raja simajutak sok somoi nang horong itu nang horong ni udah saluhna. Jadi mau datang masih patiro kita masih pai ngotak kita boleh tumadong na horang. Jadi somoni nang dihamu raja udah nabi dunga radiha ni. Lau pasaton somon naing mangido panuturius yang kamu raja ni hula-hula nami sok somoni raja ni tulang nang saluhuk horong ni hula-hula daun tulang. Somoni pinasa madonga maulata. Maulata Mamang Guru, dia kau untuk pertikian kami asal pasangan pat kami horong ni hula-hula daun tulang mati Mamang Guru. Ada orang raja ni hula-hula nami. Somoni magbawa apa Guru nami. Bisa kamu somon tulang kami sang hula-hula. Isya mahita nalau manukuri yang memburuk tadi tipion. Perlu binasang sama apa bernami? Kosparwa jam kami berhubul jam dia berhubul marah di Pacitan. Jadi kami mah nagame partua kita mau lihat tema. Jadi sok somon ni dita 5 juta situ lu sadaina. Dakkan salaut na salaut situ 2 juta 5 juta situ lu sadaina na torok madong sa butua. Kahana may mardau pay 2 masih tobu. Siap kuda main kuda bulu tuluk nadon satai sauluan mengulang ulaun las niroa do abu niroa jadi dipikion adoli sama nido studio tidak nauli kulit tay doli holi kami yang didoli mu naik nagaria suton kamu hadoli apa na bolu pinasama to hadoli nami raja mardau do raja tabu. Jadi mulai mari Tuhan kan mulai mana kita saduk kan sama mari hamu ang kiduli nami raja kita dulu jadi bahwa itu bolu angina manulau kami hana makan sama bolu jadi oke kalau di sodo kahan libas yang raja mardau memang bolu dahulu raja mardau waktu memang dia jadi oke pasangan abang itu raja mardau dan bolu sama jalur jago pernah dijajari kan macam ada dulu di mana teman-teman. Jadi kalau ada Maria Muna ambil dinami Raja Setumpuk Soksoninang Raja udah dulu. Jadi di kita Raja Berdau wah sada hatam kita nakama dong. Sorry naman sa pamahagi nila sa Mardau. Jadi mula teman itu mantap, mula teman itu. Oke, amak dulu. Bunga masih rengetap kami nama rumah itu. Sony nak ada di kami. Perlu kami raja pasar itu. Kalau kami model dengan gabungan dia nak sobat belum tadi bekas sedang pasatan lo itu. Mau lihat tema di raja ni huda nami raja Simajutak sok somoni nang orang ni tulang nami raja Pasaribu nang salut orang ni tulang nang orang ni huda saluhukna inaong marsada ni roka kamu na nami mau lihat tema pasar orang nami Tuhan tu mau lihat gudang pasar orang nami alam dengan ini rohamu di buah nami oh pemain pada tinggalan non nau pahami lima ibu ponami Tuhan nau dimulu burunga lima ina na hina orang rohata jarak kuata burunga alani do raja nami buah ponami tinain mangido panuturyo mahami Tuhan raja di hula-hula nami sok somoni nang horong itu lang nami saluhna dinalau papahatut tinggalan na persatok kinani marsubut jadi asa tuturi hamu kami asa ajar-ajari hamu kami asal pun dengan saluh nomor dalam dengan obat itu ada banyak natu-natu untuk kasih juru-juru itu semua ini makin saat kamu raja nami ala yang dorong semang hidup panu tuyok kami siap kamu raja ini hula-hula nami suak semua ini nang horong itu lang nami saluhna raja nami mangido mahalitik jadi hamuna asal cuma lumayan dua disebut nami lama jahat semua jujur ngulu ni ina na tahawuluna semua ini makin saat kamu berdongan maulate uli ang guru gabi masalah horas di pay dua ni suhud asa cahaw kauma sama jujur mulu ni ngajuatuon di tongan ni mga jana jadi berasahama
teman ya bang. Tes. Ison. Bawah. Ison. Dari dah. Dah. Isi. Mau lagi mah ipasahawan namin. Tuhan muna terlumobi. Hula-hula namin. Kulang namin. Dohot. Orang muna sudena. Songon jujur ngolu ni. Haha namion. Akan buru namion. Ujahaw ma saunari. Jujur ngolu ni dainang namion. Opu Yohana Rabe Purba. Borsi majuta. Tulu ma dainangon. Di Huta Gijak si Borong-Borong tanggal 20 Oktober tahun 50 sia. Marhamulia Madainangon tua amanami Mutiha Purba tanggal 27 Oktober tahun 24. Ia damang namion Opo Yohana Rabe Purba nungwa jomolo 2 tahun nauk salpu. Ia damang namion Opo Yohana Rabe Purba marahamarangi sia. Ono bawa Tuluboru tubuni amanami apulan Rabe Purba nanti nubuhan ni Rosmaida Boru Pasaribu. Ia opung nami apulan Rabe Purbaon tolu manasida marhamarangi sada boru nanti nubuhan ni boru ni rajai raja tinapunan. Ia amanami apulan Rabe Purba mangalak boru nirajai boru Pasaribu. Siama tubuna ono bawa tolu boru. Anak siakangan Luhut Rabe Purba mangalak boru nirajai boru Simatupang. Napaduahon ima amanami naung jumolo Mutiha Purba mangalak ni boru nirajai boru Simatutang. Ima inana na tadopion si patoluhon Robert Rambe Purba mangalak boru nirajai boru Sinaga. Si paupaton Linggom Rabe Purba mangalak boru nirajai boru si Tumorang. Si pailima Ropinus Rabe Purba mangalak boru nirajai boru Damanik. Si paonopon Sitong Rabe Purba mangalak boru nirajai boru Batubara. Papituhon Helena boru Rabe Purba marhamulian tuanak ni amang boru nami Tabunan. Pawaluhon Raya boru Rabe Purba marhamulian tuanak ni amang boru nami si Haloho. Pasiahon Marsalam boru Rabe Purba marhamulia tu anak ni amang boru nami Sinaga. Ia dainangon Opu Yohana boru simujutakon tubuh ni boru ni rajai boru Gultom. Ono manasida sada bawa 5 boru. Ia tubuh ni dainangon tolu bawa sada boru. No parjolo dodi mual Rabe Purba Opu Yohana mangalak boru nirajai boru Sagala tolu boru. Ya. Nomor 2 Anggi Alexander Rambe Purba Ahmad Dame mangalak boru nirajai boru Pasaribu. Sada boru sada bawa. Patuluhon David Hartana mangihut Lastorang Rabe Purba ama Keiko mangalak boru nirajai boru Sitanggang sada boru. Paupaton Marito Bunga Paulima boru Rabe Purba naik Gabriel marhamulian anak niamang boru nami si lain sada bawa. Jadi penguma peparan ni damang dainangon Opu Yohana Purba boru simajutak sab 5 halak. Jadi dainang na tahaulong yon marujung moduma di rumah sakit Cibabat di hari Minggu tanggal 20 Mei 2020 sekitar 1,2 wib. Songonima jujur ngoli dainangon namion hupatorak kami tuhamuna amangina talumobi dihamu hula-hula nami
dohot saluhut tulang nami ati dia adong singir manang utang ni denang namion adorang dimuluna rade dohami majalo dohot mangatupi mardongan mauliate songonima jujur moluni hahanamion potarok kami tuhamuna hula-hula nami tulang nami saluna dohot mardongan mauliate. Mauliate mak di paidua di suhu nong matsahon sama jujur mulu ni ina nataho dengan songoni ma dihamu raja ni hula-hula nami sok songoni nang korong ni tulang nami saluhu na song jujur mulu ni ina nataho dengan mulu tungadok si palinggano raja nami naradi du piame palinggaton songoni ma pinasama dengan Maulate. Jadi Maulate ma dihamu raja ni amang guru nami. Jadi ope dihita nama orang hula-hula do tulang. Hula-hula Raja Simanjuntak, tulang Raja Pasaribu, tulang Rorobot Raja Gultom, bona tulang Raja Tambunan, Tinambunan. So maninang di hula-hula nama Kamaranggi, Raja Simatupa, Raja Sinaga, Raja Situmorang, Raja Batubara, dohot Raja Damanik. Hula-hula ni anak nama Jai, Rajai Raja Sagala, Rajai Raja Pasaribu, dohot Rajai Raja Setangga. Nunga tabigi songo jujur ngulu ni beruta nang jumulon. Jadi ope asa tabangido tu nasida sekali mak konsepsi nasida sabui hitam adusata nasida teh. Jadi songo ni manang dihamu. Dongan tu nami narose Jakarta, wah anggia. Tapi hal Jakarta masih rumah katai jo. Asep dua mak. Lima. Jadi ope ala kurang sawo tika auto lo pasato ang idulit ko jo. Ay na ajaguan ang idulit ko. Ang idulit ko mamajo menyo. Jadi bang guru, jadi nungau payu tami semua dia jujur nguli iboto namion. Ope bang guru, tak semua dia mak konsep muna. Naneng bayi nomuna asa boy ciani hai manutuk nuturi kamu mamang buru hidup putih mami yang buru. Mauliate ma dihamu raja ni hula-hula nami rajai Raja Simanjuntak sok songinang horong ni tulang nami saluhukna nungata begi nakik song jujur mulu ni ina natahorong yon alani raja nami tok-tok kami mangido tangiang dok songi nak panuturion siap kamu raja ni hula-hula nang tulang nami raja nami selalu di tangiang nuna ngahujalo kami do hingga selalu na ima di natabegi naking dijujur ngulu tulu ma anak ni inanamion sada maburu nunga marha sabotan selalu ala ni tanyang mura di raja nami nang ala ni buku nami ala ni ma raja nami disalhut tanyang muna iya inanamion patarhonot tama marsugut dengan anak parsatok kinani kira-kira jam siang muru satu pitanon jala acara adat naik pasaton nami tuhamu raja ni hula-hula nami sok-sok dan tulang nami acara adat saur matua ma raja nami somoni majo pinasahat tuhamu mardonga Maulate morutung adong do pernon las tauluti ma morununga satulu pita raja nami di acara adat saur matua las tauluti ma nopak kata somoni majo pinasahat mardonga Maulate adong sawati jujur mulu ni inanamion adong na keluarga mungkin kurang cocok manang na hurang adong na hurang raja nami manggil habis tokit tiki asa adong asa dipasahat jo song ralat ni jujur mulu ni inanamion so ni bajo pinasahat to mardonga Maulate mulu tiki Nauli yang baru asal kau mah. Jadi tetap itulah adong kelewat. Jadi setelah itulah
Ia dainang opung Yohana boru si majutakot tuni boru ni rajai boru gultom. Opung nami dua sada boru silitonga nah jadi oma sian boru gultom ima. Jadi sian boru opung boru silitonga ono ma bersaudara ya. Dari opung boru gultom ono bersaudara. Jadi total 12 bersaudara tulang sama 5 berdungan muliate itu. Jadi muliate mak dia na mangaralat sautik alai nau bereng di sidang puladung perubahan yang ka alana siap ina ondo na patorang nasida nau pergi. Jadi song ini mah raja nami raja dahula nang tulang nami raja Pasaribu pas songon nau nakin mah tahu dulu berkata raja nami ditangiang muna tingkat tu saluhu nang berdana pujalo kami nung masikop saluhu na pinopar ni ina na kaholongyon alani raja nami marsubut mardalam ma ulaon saur matua songon itu masih pinasama dong maulate. Maulate memang baru kita tidak muna baru semanau semon nami hula bulu kami alai sodoa nami minimal menukutan tuha per nami dia mau per nami dibangi doa mangburuta marsugut uloni pamorota ima ulau sermetua. Jadi ada orang so katulubi asa disima masida mangido pat kuresa kita ima pat jolo pinasa ma Tuhan mau hapar kulo nami raja Pasaribu. Belum balik kamu. Taksa itu mau jual. Taksa dong. Ini masuk mana ini? Oh, alih suruh juga. Mau lihat mah. Cik som. Mau lihat mah dehamu raja di parhudul nami, mulus siap kami di dos kita hinta. Gabi jala horas mah raja nabi raja di parhudul nami. Sidubuti mah mardoman raja aja. Mau lihat mah ya mah. Sok somoni yang digita orang juga ulah teh. Tau lupong mah pangidon nasida ulau ni ulau sermetua teh. Gabi jala horas. Jadi somoni memang baru. Nunga ulupok kami pangidon muna ya ulau ta marsugur ima ulau sermetua. Urutiamu am saya angam baru. Mau lihat mah dihamu raja dahulu nami sok songin raja ni tulang nabi saluhuna. Umat saya ini dorohamuna marat kami pangurusuna. Alani marsugut raja nami songon ulus perpuli mana ulus sapuk ilanganon ima sian hamuma raja ni hula nami raja simajutak jala ala nunga jumulo manaholongi kami kaholongi dia ka tahun nok salpu jadi damalombe anggo turjun. Jadi toktong do mangido kami ditangiang marhite-hite ang kaulus kolong na pinasapunana jalong namin dia kapinopar ni ina na taholong yon. So ngunima pinasahat to hamong raja ni hula-hula namin jala iya naipadupoto sumubuan ni ina namin yon masugot lupo sitio ma raja namin jala ulaon sadari ma marsugut o patupahami tuhanuna raja ni hula-hula namin sok songoni naktulang namin. Jadi songoni majo pinasahan tuang mardongan mauli ate butima. Tulung pencekot sertabi luluan bagasa sormatua dia sertai bulun nama taraja nak tersori pada sertai madi hamu raja namang baru nami nak kining di hatahok kamu dan na paniga bulu kami paniga bulu igaul manggul sinau luhur dan manigati din nanggut daw
di paptorak kamu nak kening lain nami na hinap berenami nong jumulu perlu dusuknon nami ham buhado raja nyamang boru ditik kini parlawan ni berenami i dinggat dori patu pahamu manang buhalang pada kami 2 tahun lalu di sini pe situasi ni negara na gawat-gawat nai boha tak mata kesal molo pedang asa to ngatong sikop patautan molo ulo to dok kam dakingan na urang mangertu si ada nabok saur matua ido ate han angi paru dua ate jadi asa sikop to warna ulo nabok saur matua boha marpanu kai hal pe mani roy boido la molo dak tu pare beto boha las iboto nami om mamang buaton ada nilai nami dimasuk sukunan madong melate mau lihat tema tulang sangat berbangun tulang di kami jala asal kotorak kami sorti yang memang naso untuk kami di parmutim di andinami ima opu Yohana Duli di TKI jadi nang merdalan memang anggo ada kerajaan kami ala di TKI memang jalan akib pakai dokter kamu situasi COVID depedisi jala au sendiri pe habis sendiri pe namar dong tu namar hamaran kita dong na portakusi jala di Ciranjang dotik ini permunding nah jadi Bang Idoma memahami di hamu Raja Nami ala situasi itu nama baik dan na samangi montami Raja Nami alai di pangido muna molot pe ibarat na nang disomole ate Raja Nami jala itu di paniro muna di hami pamuro muna molot pe marsugut laus disipa sa aton nami song mangatupi hamu raja di tulang nami balas marohamu tulang marho baheno mamu dan na lias sami di hamu tulang nami alai-alani situasi do kondisi do nama baik Raja Nami di songolima pinasahat mardonga maulate butima jadi maulate marajanya mangboru biasa namamu ido nang patangka asasi koplo ada di habatahoni di poparannya kamera nami nah hina asa dia benar-benar cipta di pohon namion di pas-pasu Tuhan di parbolun dakila ido anggo tujuan dan saya menuntut di kodalon nami man abdal nang iboto namion pembuat ada di berenami na ulas marohana bolo tuh pedak pasar tani sabut ni berenami na ujui ala ni situasi marbuhabe no makalang guru song ido nak kodalon nami bolo do mamulate botima gabe baca horas di tulang nami sawon na hodok naking matulang marsuguk mana subatu pihami hamu di haroromuna laus disima buatu pihami hamu songon adat ibarat na tulang tuhamuna Raja Nami wa Raja Nami ngoludus rohata iba panggil nami Raja Nami asa tundinggas saluhuna maulate madi padiromuna di hami ai memang hami pedang na makuli pihami alai perlu ala ai amat dorerenya ama do lupa ama dore anak ay kata tulang ama na baru pemokura kotu si jadi tersongoni matulang aura sidor aku itu ketulak semoni jadi sebenarnya nakik penga adong di pikiraku memang alai dos marohatta di tangiang muna tulang marsogot ba wadu bihami mahamu obar adat ni anak batak do tuhamu tulang nami di haroromuna marsogot di sini wadu bihami Raja Nami maulate mani pasara nami tuhamu na marduma maulate butima jadi maulate ma alanga masih pasangapan nam kata edap tulang nakini ko siya mo pardulu siap kami hula-hula mapain sabut jadi tu ulos macam pardulu di taman kata itu emang baru gabe horas sama tulang jadi maulate ma tekas nakin upay kami songo dia jujur mulu ni boto namion pir maranak pir marburu marpahopu di anak marpahopu di boru
alani amang buru molo ulos saput pikos dosiap kami hula-hula aka ulos holong pasaton nami ma sude tu anak koni iboton nami on opat keluarga menuai opat keluarga. Saya muse mewakili pahopu anak, saya mewakili pahopu boru. Jadi tuhuma sude onong bulu ulus holong siang kami hula-hula si majita. Wah, onong bulung ma holong asing ini ulus saput. Jadi pitu mas sude ini ngomong do ulus saput. Mau lihat di hula-hula nami raja si majita. Ono bulung ma ulus holong tabba ulus sabut sadate tulang ba hulu kami me raja nami mardong mau lihat gua adok pangidomo nadang dong be inama siap kami hula-hula raja lu pehami mulu adok pangidomo na alai mulu dang nadong gaya majal horas ngabui be raja nami ta hulu kami me raja nami mardong mau lihat betima mau lihat mak jadi naik kinasa ma tu tulang raja pasar ibu anak na mo Mr. Warweso anak ni pamurin mo no harus berbiro pa asa dihatao ni bapak mo ala yang kamu mesti berulang kali kamu jadi mau lihat Pak molo siap kami tulang rajanya Manggoru alahu bigi hami nak kini hobar di jujur mulu ni nak boru nami no petuna perjulu setelah kenapa pitu maya nak kona tulu boru itu kan ono bawa tulu boru siapa deh jadi torok do molo hami tulang pangidomu raden hami pasarto alai adong betong alai molo hamuru nomor pangido molo hami atau unda hubek kamian sokonna garis bawah nate asa unda pelelo jahitan ya nate ternyata tulang mas hadiah iyo jadi upatorak kali mamang boru minapa boru hati boton nami waktu na persauti mersugut pasahaton nami mak ulos solong tuhamuna saluhuna piduk bulu asal terhukuar yang mangboru satu foto hamuna mersugut sada maun tuhaha anggini lain nami nahinan sada tu ibotona ala opak ma bere nami pahopu nami opak ni mau ulosan nami sada pajalom ma pahopu pangwaram ma sada naik benda pitu atas song lima mangboru buah ngaras rohamu gabe majalah horas tulang di dingkan basa do holong muna tu hami bere muna alai tersono tulang naking au ala olo upai hutihut hula-hula naking onom do anggo ulus holong jadi molon narohanami unang mana nutipu sian hula-hula irai ma ada nak foto molo sian hula-hula unang mau tipunya sian hula-hula asa tu hendak selong alai molo satu lo pitangku hami tinggal radio hami lawan jalo soalnya apa pirasa tersono namang boru tohoru nerok kemunai ayang diperhudullah biraja si bajuk tapi yang kena iraja jauh menabi suddo yang diperhudullah biraja si bajuk tapon nak kini pito kami sapo parina boru nami nama dua siapa molo haroroni hami tulang itu sudido lulusan nami harusnya diabatahoni alaihu pamuruhana oleh situasi do dia mangboru masyak tu sak kita pada pujar tu napo pedang di damata di dalam ido raja yang benar orang kami pitu lagi kartu pas lama nong pasangan kami bolo tak tu si doeng hasabatakna ina mah kartu pas molo-molo siani dak kartu sini isi manon manarita tasong nido amang boru marno mamulate botima gabe majalah horas nunga sama nama kido nakiku dah boleh asa utina memang tong do bohama saling gak sanguna alai di pitu nakingata tula pitu gabe masalah horas
Hulu po kami may tulang mardungan maulate butima. Jadi memang butik kos saya dok pernah berbulan. Tak saya kon dosami. Gibitnya malah kalana. Akaberena isorna. Apalagi molorok itu. Jadi naik sama tu bona tulang Raja Tinabunan. Di diamu Raja Belut. Bona tulang Raja Tinabunan. Moda tema horas ma jalagabe. Jadi moda siap kami bona tulang tulu masak kami. Tulu matulang ate, tulu. Tulu pulung. Iya. Sada ma tu bere bawah, sada tu bere guru, sada ma mewakili baupu. Tasoni ma. Gabi majalah horas, sulupong kami matulang. Horas jalagabe. Noeng sa matu tulang rorobot Raja Gulto. Di diamu Raja Belut. Tulang rorobot Raja Gulto. Horas sama sentuhan. Horas. Jadi Tuan Bulun di bagasan saung kedua isunami jongjong sama tulang rorobot. Alaya dorok sebutur kami nakik kubihan adong ranak riwat hidup. Tulang rorobot dua gultok do sini tonga. Tapi di jo kamu ulang gultok. Mulu nama asa binegi serak masuk do. Sini do boleh dua tu berak masuk mak. Jadi wah mengguru. Setung dilili sini tonga amin no. Lalu siamu jutakas. Mau nanti tulang di suku-suku muna gultum dohot sini tongate. Mau nanti mak dipanggil dengan tulang rak masuk ma asatuk sada tong rohamu na tulang di gultum dohot sini tonga sa dimasuk mahamu raja nami sori ma pernah sama dong mau. Oh, ay wahai saya lepas soalnya ibu gua itu sida. Tidak kamu loh. Buat pada wahamu tuh. Mau datang matulang alani mungkin ke situasi kondisi nakik pedirarat rodot aka paribani nyon dengan nyon boy mau pasahat kami anon untuk sidu kita mata senamak ay mantong beraja song ini pernah sama dong mau datang yang dulu jadi perjulu siap kami tulang rorobot buntung pasahat tuh naruh mahami naruh nyerohate dina jumulu apalagi renamyo tubuh ini buntung jadi tunglas doang untuk bisa tikium magere buat tahun ada tidak mah karena bujuk kamu belum juga bertulang untuk nasi tinggal dulu ini ayo sadar cerita orang loh jadi asa aku lamar kencang-kencang aja deh taringot sifat kawan nami mirohan nami paruhat di beda namion nggak perlu sisanya mungkin pulang mundur soal tanda holong sekali bagaimana ulas holong 5 Sadamai itu bawa perwakilan, sadamai itu buru perwakilan, sadamai itu pahopu sebawa buru, dui sadamai itu nawar tinuruhun, dohot sada itu ibadah, alai berpenuh kami, roro tahe nasi nawar tinuruhun, mulu soro asap pinutar. Rodo tulang rodo dua nasida na Martina dohon rodo no mayang dison mana sida
Soni mah pinasa barang mulate. Tersoni masih kami bere 5. Bulan nami saya. Seulak bisa. 5 masian tulang gulto. Silito ada foto. Uy manok kami komunikasi tulang saktabi tulang atedang na memang na biasa mi alay ala nakikip masih ralatan aka hasuton nami jadi komisio kami penon tu tulang robot silito nga so niya pinasa pa daw mati jadi 5 masih tulang ate lo berada lucu gabi majalah horas kalau taban nami guru pe gabi majalah horas tulang 5 masih kamu tulang ate mau ate no gabi majalah horas kalau kalau Islam dunia akhirat cuma tong Islam pendok kata dunia akhirat mau deh dunia akhirat boleh ada pak yang umurnya 1 juta kata apa satu Tuhan pinaulah kamu bisa ikut Tuhan malah tema tu tulang rubuk raja gultung sama tu hula-hula nama Maranggi Parjolo mai Raja Simatupang Raja Simatupang adong bawamu Gabijal Horas Raja Sinaga adong lo Raja Sinaga hula-hula nama Maranggi Gabijal Horas Situmorang, adok Situmorang. Hula-hula nama Situmorang. Hula-hula nama Maranggi Raja Situmorang. Santabi bolon ma di loloan napinar sangapan loloan nama habuk niroha parjolo nanang sidoh nonun nami nakning takas do di begehami pajoni sian hula-hula tulang bona tulang dorowot molo hula-hula nakning doh tulang nungamar dos niroha sarupa pitu pulung masa kasida alai murudang salah naking nahutangihon tuluma sian bona tulang alai nung sahat tutulang robot 5 alai nama nakasiau tuhamuna hasuhuton denggado songoni ungasumabe alana siapa jomuna nakiningan hula-hula tulang bona tulang baru pe tulang robot alana saudok kesongoni tasongonon ikon totirdo bainota molo konsep nami yan obat masyak kami alai alana dipikir kami bona tulang medok tolu bulung senasida secara otomatis minimal ma ikon sarupa dan buwe hani lobi jadi pepinatakas maju parjolo ador sedokok kami sekami mangna 30 parjolo maju dipatakas sami tu hamuna suhuton nang song-songi duluan napinar sangapan ima taringo tu bona tulang dohot tulang robot mulai teh jadi mau lihat tema di hamu rajani hula-hula namar Maranggi Raja Situmorang di suku-suku muna sian bona tulang tulu terus sian tulang robot 5 alai perjuang muna parjolo do di johamuna bona tulang muna mau lihat tema rajani hula-hula nami Raja Situmorang molo tupe songoni paturdingna Raja nami nunga radi benga holopok kami naking Raja nami jadi taga hugabi kami me Raja nami molo tupiga benek pasato muna Raja nami radi do kami lawan jalo songoni me pinasama do mau lihat utima mau lihat tema molo songoni dilulun napinar sangapan jadi molo songoni obat nasihat kami alai parjolo kami marsatabi tu bona tulang alana tumbuh HP ikut pasahatot nami do saya tu anak ni lain nami on saya tu boruna saya do tu pahapuna
jalan song ini nang tulai ibu nami. Jadi song ini mah raja nang baru obat na pasadon nami. Mulai deh. Gabi mah jalan horas di hula-hula nami raja situ morang. Pasal tayo mo situ hula-hula nami. Lanjut mo siya hula-hula na maramarangi Raja Batubara. Raja Batubara. Adong mo Raja Bulun. Gabi horas. Gabi horas. Raja nami. Hula-hula na maramarangi Raja Damanik. Adong do naking raja nami rodo na sida. Ya, terima kasih ma di kita seluruhnya moliate di hemo raja molo siap kami hula-hula raja Damanik opak gulung ma siap kami sarupa dohot situ morang menghitung mahami ya moliate ma. Lebih horas. Jadi saat matu hula-hula anak majai perjulumai raja sagala. Mulai dihamu ambang burnami mulu sian hami hula-hula anak majai segala raja. Nabui terpasahat kami mang boru di hari bersugut di ulau ni nak boru namion obat gulung ma pasahaton nami mang boru na perjulu pasahaton nami me huhela nami ima sada na padua hon sahak ma hupahop punami sada ma saluhu na hupahop punami sada ma huhaha anggini lain namion hela namion sada ma hui botona obat mana buat terpasahat kami mang boru Molutung songoni penabusak kami lasma rohamuna. Songoni masih kami hula-hula anak majai segala raja. Kami majar horas, kami bay raja nami raja sagala. Nangiu mo siya hula-hula anak majai raja Pasaribu. Mike. Jadi mau lihat tema makin mengenai patoran yang hula-hula nak menjai kami pe pembasi panulopi kami opak matok siap kami sada mendotu nama ramarangi sada matui botoni helanami sada tu helanami sada ma tu pahopu tudi pahopunami. Jadi somani mau pasal timer bang mau lihat. Jadi ada pangiduan nami muse. Alas ada itu kami Pasaribu siap tulang dohot hula-hula nak majai. Walau petung 2 hari pajawul ibek kamu sehari masuk kami naruhan nami wahamang bolu. Kami masalah horas ale artinya tulang rakma di pajun di tulang maraphamu soni ma iba pangiduan nami. Kami masalah horas. Mau lihat. Untuk si masih hula-hula anak majai raja Setanggang. Horas jela gawe mak. Horas jela gawe. Malati mak. Jadi tersongoni mamang buru perbek ulus. Naneng pasatut nami can orang hula-hula do tulang. Mau date mak dihamu raja hula-hula nami songoni nang raja ni tulang nami salu na hupar sangat kami nungwa tung sikop di pasar tamuna si pasar tamuna untuk marsugut apa berhaton in anak tahu lemot dengan anak pasar ini alani raja nami maulah di kudang ma di pasar rohanami tuhamuna jadi marsugut tertasok nama perterding na raja nami perjulu mahamu raja ni hula-hula nami rajai si majutak lawa pashaton songon ulus parfuli manang ulus sapu ni inanamion ngayon laos di sima tong pashato kamu ulus horong jala laos uduk manon duk siduk kamu non uduk ma tulang
pasaribu laos mangihu mamusi anon tuaka uluran yang katulang sok sangin nang hula-hula na marang-maranggi nang hula-hula na mancay hirera songoni marsugut partor ni tertib acara marsugut Raja Mijala marsugut tamulay ma acara molubuhi Panginoon nami jam siama Raja nami jam siateng jadi mulai tema jadi terlebih di tahun ni hula-hula teh alai tado parjulu di jalo amang boruta jam siateng nga ikoradi tesor jadi mulai tema amang boru di partikian jadi naman kumami no yang amang boru bah karena kaum muda doami tujabu amang boru maula tema di Raja ni hula-hula nami di sukun ni Raja ni hula-hula nami marsug bahami 10 jari Raja nami marsugut nang anaking di tikam na parjulo pinaking mohdokor Raja nami marsugut ulaun sadari maraja nami jabar mangihut jala laos disima duksiduk kamu pasaton songo si pasaton muna laos disima huatu pihami hamu Raja nami songon adat saur matua songo lima pinasaha mardonga maulati butima maulati ma amang boru maulupe di alaman ya lusihamu nauli naging gade jadi ada musik-musik ni paraman ni ibatokor bahwa berbeda isodo jalon nami na ukahobu maulate ma di suku-sukun gudang do kapasupasu na ujalo hami sa kamu Raja na hula-hula nami sok songoni nang Raja ni tulang nami songon nakin na ulo ko Raja nami taruboy ba sa songoni nang ditulang nami laos marsugo maudut pasatami songon ukaobong manang do na pinuk kanina tuwa-tuwa tuhamu Raja ni hula-hula nami Raja si Majuta sok songoni nang tulang nami Raja pasaribu tas songoni man yung Panginoon nami Raja nami mardonga maulate ala ulawan marsugo ulawan sadari do jabar mangihu duksidu kamu mana cara jadi mana cara pas satu lulus laos kudu manon jabar mangihut tuhamuna ala ulos sadari do Raja nami Panginoon nami tuhamuna mardo soalnya pinasa apa do maulati Raja nami maulati mamang guru mengatu pakas dua muna amang guru tarima ulot kamar subut alai amang guru nakindi di toko kamu songo bobuan ni nak guru namion lubu sitiu naman kumami na yang amang guru tas sama dia mah pertor ini percabaran na diputuamu diulon ni nabur nami hidup buat mai jadi pada tema di Raja ni udah nami sama jabar mangihut menang jabar tuhamu nama subut Raja nami tersona mah nama sa dihami Raja mi nano pulau kami itu hamu Raja ni udah nami Raja si Majuta jabar suhu matuhamu Raja nami pasaton nami ima ihur Raja nami sok songoni mang tuhamu tulang nami Raja pasaribu jabar uluma upasatami hipal tuhamu Raja nami songoni manang dia ka uduran ditulang dohot akaulah-hula na maramaran salu na ba soba-soba masalu na pasatami tuhamu mardonga mulati molo songoni imanaw na masahulo kami ba songoni pinasa mardonga mulati putima mulati mamang guru mga tuktakas ipatorok kamu song perjabaran mulwani mga hula-hula ulo po kami may alay ba dos matahita teh orang hula-hula do tulang dia ka perjabaran nanaing pasakon nasida pita mercuhut pinasama jo tuamu tua parudul nami Raja Pasaribu jadi maulati manggi parudul Raja si Majuta memang mulo tahatai masalah pada datunun songlai dokon Raja nyamang burutan nak ini di alaman nasida do ulau alai perlu to tiro anak kaya anak koton uha song lido tutu ada na jadi lemas padukum maju hayu perdulu di hamu mulu di hami hubang amang buru masa si pitu deh tas ini to jadi ay kadang-kadang mulu tabereng di parserahan on ba macam-macam pada datunon perdagan di percabaran alai mulu tunido ada di hamu rajanya mang buru nami tentu kenami itu to dan saya pakai udah ada niba paksa huluk tuk tugeleng ikut sunuk pamirat semua jadi
Mulu taberen di tano perserahanon di Bandung na Belawon, mapiga-piga marka huberen marulaw na tarsongnon, na marhuruk tusan, na sumarhuruk tuson, nina, ang guguli tetap dia suhuton. Di sada marka musim adong do hasahatani tetap dia suhuton. Ala rasa perjabana tutulang bola tulang tulak topuk do segala macam ada dari basukui pakai. Pola nodo, molo ido ada di hamur raja ni keleng kami. Kami semua tulang. Dan na majua kami di ada na pinakti munai setulu pinauli do kami ala na bigat di hamu ulinang di kami atas song lima siap kami sobat tulang mau lihat deh gabi majalah horas di tulang nami di peniro muna di kami pamuro muna raja nami songon nahudok kon naking ima namasa nahu patupahami di adat nami di Rabe. Jadi Pak jabat suhu matu hula-hula nami raja si majutak lima ihur-ihur ulu mahipal tuhamu tulang nami raja pasaribu jala soba-soba matu saluhut akka horong di tulang dohot hula-hula kana mana-mana ini semua lima pinasama dong mau latih betima. Jadi mau latih mak jadi nunga saat kita tuh perjembaran bah adong bepenasi nalau sikirota mulai sebelum makan celuluk Jadi tahun itu mah alang baru jadi ke satu Parjabar. Kami masalah horas raja Yahuda nami mengatu skop saluhna raja nami di sudi pangidon nami mengadu hamu mardonan maulati alani raja nami marhatasi gabi-gabi mah narohaku alai marhatasi gabi-gabi duksidung majawab mangido tikki mahami di hamun asa saksi kamu mah pamasuk tu rumah-rumahna ina na tahun ulah sisiman maratasi gabi-gabi raja nami sanguni mapinasa mardonga maulate alanung ngaros mo kodisian huria tuau songai-songai nenen nabuti raja nami mangido tikki ma do mardonga maulate tu hamu raja nami buti mapinasa maulate mak jadi ang pagkakata tara sipul bete jadi tahu itu pak molope anong maratasi gabi-gabi di bagas kita nauli mayamang buruk hidup boti mami dia tuh kayak mang budi suat tuh nak buru nami di Kerkop do raja udah gimana tema jadi ala naing pamasukom batu rumah-rumahna asa mangidutik kami di hamu horong ni hula-hula nami sok-sok inak tulang nami nang saluhut horong ni hula-hula saluhutna laos di sima marhata si gabi-gabi ala nunga ro sian huria nung abet acara mangdoma di hamuna raja ni hula-hula nami soalnya pada sama baru kamu jual di hanai kamu jual di hanai tersono main na tulang pangiduan yang jadi Odo Tabuna memang masih butuh roh, masih sayur rohan. Jadi semua dibahas diri penungaro sian huria termasuk ala ido memang sian huria si mga raja. Jadi nungaro pandita itu iba doh kapar halado lomang ido. Wah raja nami mangido tiki maduk sidung ma acara huria non asa di pamasuk tu rumah-rumah. Nah semua ini mapena satu merdeka mau nate. Jadi mulai memang bro. Jadi molo kami dulu ada ulang dulu semua nami dulu sipun masalah huria baru pengen tahu bukti ngopo na tuto sudah bukti main gabe masalah alai santai maju tage waduh di hamu haparudul lami pagi di Pangburta jadi somnon amang baru
Terlumobe ma di pamulan di hurian nami. Asa sumanan non di berek kamuna. Di bota nami on hot di jabu-jabuna. Jolo di pamasuk kami mati jabu-jabuna. So melek taturan di pamulan di hurian. Nah, tapi kok majon. Mau natin itulang namin. Artinya sono matulang maluboy toksik pangiduan. Hola di pamasuk masuk. Anong mamarata si gabi-gabi wa tulang. Jadi sono nama kita non mengatur mol hola tapa masuk hola disaksihon hak di perhudulan yang non manakulat tanya pesu asik kop pangapus sakamuna marsoko petabagan jangulan terus dirata loh mol hata si gabi-gabi na maratong burajon tunggu dia benon hola anggi perhudulan raja majum tanpa papel tuamuna ngasih kop terus baru hatta deh tasoni mama kono. Jadi mula tema songolima adi hamu pangulan ni hurian nami ala mewak sabtu dengan pugasan mangidu maaf satokin holan pamasuk kok pehami tu rumah na asal bongat asal inggan anon saluk nama daran acara dan pola adong acara nasing kita songolima pinasama dong maulati jadi malo siap pangiduan nami dihamu amanami dan nami malu siap kuliah kaya beci majar sinawara. Nolia tema dia mau asutur nami sosok ninang hula-hula dia asutur nami. Gabi masalah oras belum kau matulah. Petugas rumah duka kamu mah ini kata kamu masih ke kamu sotik boru nami berulang berdiam sudah berulang berdiam sudah mengangkat pusat dong sa kalau siapa mangkat baru lupa Yohuma iya dong hah gitu ya selain di aku hahapa ululami Raja Pasaribu Raja Pasaribu ada kau perwakilan cakamu saya ada dua hal